ivyo biti tumaze kubirenza kure. Inyuma yo guteragira mu mpera z'indwi heze imibyaro y'imisuna 5,500 ku nkengera z'uruzi Kanyaru, iyo ntwazangabo y'ipeta rya General Majoro yibukije abanyamarangara akamaro ko kubungabunga ibidukikije. Igisubira inyuma niki ibirenge nimusubira inyuma mbwira abajejwe intwaro, abajejwe uburimyi, ubworozi, abandi bose ijya ntambwe twashitse ku ijya metero 15 no kuzubahiriza ntihagire umuntu asubira kuzirimamwo, hama natwe tugasha tugira gute tugasha tuzitera mu ibiti kujya twabigize kujya hakurya ya Kanyaru mubona babigira murabona yuko baduhaye akarorero sivyo gaye. Iruhande yo gukingira inkombe z'uruzi Kanyaru, indongozi z'umugambi ewe Burundi urambaye zabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko harimwo no gukingira imbibe z'igihugu. Ku ruhande rw'intara ya Ngozi, uwo mugambi uri kurarangurirwa mu makomine ya Nyamurenza, Busiga, Mumba hamwe na Marangara yegereye uruzi Kanyaru ruri ku rubibe Uburundi buhana n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Ivyo bihugu ko ari bibiri bisanganywa amatati ashingiye ku gasozi kitwa Sabanegwa, buri gihugu kivuga ko kacegukira. Ku ruhande rw'u Burundi, abajejwe intwaro muri komine ya Mumba bakavuga ko uruzi rwa Kanyaru ari go nkwezi y'amarere rwataye inzira gwimukira hino yako gasozi, abanyarwanda baca barakiyitirira. Ivy'indongozi z'u Rwanda nazo nyene zamirira kure mu kuvuga ko gasozi Sabanegwa kamye ku butaka bw'ico gihugu. Andi naho abanyagihugu bo mu mirenge ya Canzarwe, Midende na Busasamana mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'igihugu c'u Rwanda bavuga ko kutagira amayira ya kaburimbo ahuza ako karere n'ibindi bice by'igihugu bituma badatera imbere. Eric Bagirubusa aratubwira ibindi. Radio Ijwi rya Amerika iganira n'abatuye mu mirenge ya Busasamana, Cyanzarwe, Mudende n'ahandi mu karere ka Rubavu bemeza ko ubutegetsi bwabizeje kubakorera imihanda mu mwaka wa 2016 na n'ubu amaso yaheze mu kirere. Bavuga ko iyi mihanda yagombye kubibafasha mu koroshya ubuhahirane n'ibindi bice by'igihugu. Kubijyanye n'uyu muhanda perezida yarabuduhaye atubwira, yewe yanabivuze ari kunyunda ahubwo mu gihe cyo kwiyamamaza. Mbo muri bije rero n'abayobozi b'akarere iyo baje gukorera inama harya Bizige no batubwira ko guri muri bije. Ariko kubera duhinga ibirayi tugahinga ibitunguru, uyu muhanda turawukeneye ko wakorwa cyane mu kaburimbo rwose. Dutangiye no kugura imodoka inaha, umubyeyi ari kubyara ndakigenda kuri moto ari gutwarwa n'ivatiri inaha rwose, ndakibazo dukeneye umuhanda rero. Umuhanda basaba ko wakorwa wagombye guturuka mu mujyi wa Gisenyi ugakomeza mu mirenge ya Cyanzarwe n'ahandi mu bice bitandukanye by'igihugu. Nyuma yaho umukuru w'igihugu abemereye umuhanda, rubanda bakomeza gukeka ko inzego z'ibanze zaba zidakurikirana ngo iby'umukuru w'igihugu yabizeje bishyirwe mu bikorwa. Ariko niyo biba bituruka ku bayobozi bo hasi ntago twe tubizi. Ariko nge iyo mbonye imyaka itambutse mbona batubeshya nk'umwana uzakogwa akondi bikarangira tubona imyaka itambuka udakogwa. Gusa twe ntago tubizi nk'abaturage, niyo bituruka ku bayobozi bo hasi cyangwa se kuri perezida ntabwo tubizi. Gusa nuko twifuza ko umuhanda wa Cyanzarwe uva Busasamana ukamanuka Gisenyi Rubavu wakogwa ugashyiramo kaburimbo, umuntu tukajya dutuka ahangaha tujya Kigali tukanagira umuhanda wa kaburimbo. Aha muri aka gace ni ahantu hakunda kugira umusaruro mwinshi w'ibigori, ibirayi n'ibindi. Bakavuga ko baramutse babonye iyo mihanda byarushaho kwihutisha iterambere ryabo. Turasaba ubufasha mwebwe mushinzwe kutugeraho aho tutagomba kwigerera, natwe bakadukorera umuhanda ubundi natwe tukishima. Nge navuga ibimbaho cyangwa se kuri mugenzi wanjye, iyo umuturage ahinze imyaka ye biramugora kuba ari ku buryo yageza ya myaka ye i Kigali n'igihombo. Ariko icyo twifuza nyakubahwa perezida Paul Kagame muzadusobanurire mu mubwire ngo ewana abaturage ba Cyanzarwe cyangwa se ba Gisenyi Rubavu basicyo bashaka kugira ngo ubahereze umuhanda muzima ewana ubundi bikorwa babikugezeho n'abaturage bagukunda. Asubiza kuri iki kibazo, Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi utegeka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu asobanura ko imihanda umukuru w'igihugu Paul Kagame aba yaremereye abaturage itakubakirwa icyarimwe. Minisitiri Gatabazi yizeza ko iyi manda y'imyaka 7 izarangira ibyo Perezida Paul Kagame yizeje abaturage barabishyize mu bikorwa. Ari imihanda mu gihugu yo kwa Perezida yemereye abaturage yose yashyizwe mu nyandiko, imyinshi irimo gukorwa, hari n'izatangira n'ingengo y'imari y'umwaka. Umuhanda rero nawo w'abaturage bemerewe witwa ukora umuhanda w'umutekano uva mu mujyi wa Rubavu ukajya Kabuhanga ukaza gukomeza ugera ku Kabari. Ni umuhanda n'ubundi ukiri muri gahunda
nubwo utaratangira bwose ibintu byose nyakubahwa perezida wa repubulika yemerera abaturage ntabwo bikorerwa mu mwaka umwe, hari ibishobora gukorwa muri uyu mwaka, ariko ikirere nuko bitazarenza umwaka wa 2024 uwo muhanda utarakorwa, niko gahunda zawo zimeze. Minisitiri Gatabazi agakomeza asobanura ko mu mujyi wa Rubavu imihanda yarimo ikorwa ku nkunga u Rwanda rwahawe na Banki y'Isi yari yarahagaze, ubu imirimo yongeye gusubukurwa. Yizeza ko muri uku kwezi kwa karindwi bahawe ayo masoko batangira gukora iyo mihanda. Gatabazi agasobanura ko n'iyo mihanda abaturage bakomeza gusaba izabirimo. Bigira ubusa Ijwi ry'Amerika ku Gisenyi mu Burengerazuba.